بولتنا کردی جوریت نیوز تماشاوان هجا ایوار باش و دست پیکده سرنوچه. سه تقین گران لپی هف باجار تلتمر دهجینه کشتی بدهان و بریندارجی بانگ آلیکاریا خوینه دکن. اسایش عفرین ده اندام کمیته بهار سر بست برددن و جنان بنجاو دکن. پشتی سردان ترکیه برزانی گیشت هولیره و سوز آلیکاریه دا تا کشر ترکیه راوسته. بله تماشاوان هجا بریکان بحثا تلتمره بکن لباجار ترباسیپیه چافگانیه کی تایبت جمال پارا اودیت نیت یا کردی را گهاندیه که ده نیوه شوه تقینه که توند لباشوری باجی رودایه. همان چافکانی گوتیه که ده دمجمیر در دوره دو شوه دنگ تقینه که دجوار جعالی باشور و رودایه و هات زانین که او تقین بومبه که ماینکیری بو آرمانجی او که ترمبیل که شهروان یپگه دا واره تقاندن لیل گوری آگاهیان تو زرار نگیشتن شهروان یپگه او تن زرار مادی گیشتن انبارن گنم ین باجار ترباسیپیه جعالی خدا هات زانین که اسایشن روبری خسری تا آگاهیان فرمی درباری و تقینی آشکار نکرنه. ده همان دمه دا ده دانه ایواری در دور ساعت ششان تا سه ترمبیل ماینکیری به هفر تقیان ولاتین جه تلتمرج اورینت نیوز را آنی زمان که تقین پر مزم بو و حجمار سیویلان جیان خوشدست دانه گیشتن 25 کسی دنا واندا زاروک جی هبون و حجمار و بریندارین گیشت جی 122 کسی و همو بریندار هاتنه و گوه هستن نخوشخانه این باجار سریکانیه در باسی عاموده و قامشلو هروها نخوشخانه او مزگفتین باجیرن ریوبریا کردستان بانگوازی لولاتیان دکن داکو خوینه آلیکار بکن. دوه لباجار تلتمر سه ترمبیل ماینکری ناوندا باجر تقیان و هات زانیگو بدهان قربانی کتن و زیان کمزنجی گهشت مال و ملکن ولاتیان لهیل کدن هن چالاکوانن باجار تلتمرج اورینت نیوز ردانه دیار کرن گو سه تقین لباجر چیبون بگوت کس بدسر ملیخواه همان چالاکوانان دانا زانیگو انجام تقین دا 25 ولاتیان جیان خوش دزدان او بتری صد سویل جی بریندار کتن او کسیم بریندار را کرن نخوشخانین باجارین قامشلو حسکی عمودی و دربیسیه دا گوارن درمان کرن هر وها هیواسور آکرد بانگل ولاتیان کرگو برای خوبدن ناوندین هیواسور جبو خوینا خوبدن داگو آلیکاریا بریندار تاقینه بکن او دی دمجمیرن سری سبه ده بدهان جولاتین عمودی و دربیسیه و قامشلو برای خودان ناوندین هیواسور او خوینا خوبو برینداراندان همان چالاکوانان ج اورینت نیوز را دانا زانین گو هر سه ترمبیل به شکر بارکری بون داگو درباسی دورین کردی ببه جبر افچاند روژن ماده شکر لسر روژ آوای کردستان قطب بو و آلوزیه که پر مزن چکر بو و لگوری نشتجیان گو تمنی چوال شکر گهابو 15,000 لیرین سوری او بری آلوزیه تمنی چوال شکر 6,500 لیرین سوری بو او به وی سدمی ریخصنات ترور به بهانه شکر ایریشی کردان کر و آف کم کجی آمازن پیک آنی جعالی خواه هیزن اسایشن تلتمر پشتی تقینی حمورین گودگ هیجن باجر گرتن و نهشتن تترمبیل در باسی باجر ببن. وک دسته هندرین یا کانتونا جزیره اف کاری هوانا اف کاری وحشی یه ترولیست یه هوانا هم شرمزار دکن لهمبر انسانیت لهمبر مرواتیه لهمبر باجار تلتمر باجار حمو پیکاتیا لسر وان تقینان گلک رخنج جواکا کردی لسر هیزن گو باجار دپارزن هاتن دبی چاوا افترنبیل المزن و ماینکری در باسی باجر بونا بیگو لسر وان ور لگرین جعالیه که دن وجی چاودیرن سیاسی دبیجن چاوا هیزن پاراستن جدف تلتمر بردانا و بری خدانه باجارن وک شداد و هولی و دوز لریوبریا تلتمر کرن گو جدف کار ریوبریا باجر بردن و لگوری وان او نل بارن گو باجر بپارزن هجای گوتنه گود 29 هیوا مجدار ابوری ده تقینک لدبستانه که تلتمر ده چبو و دمه 14 سیویلان جیانا خوش دزدان و ریخصنا داعش جی دمه او تقین آویت سرملیخوا
فرمانداری گشتی یا هیزن اسایشن روجاوای کردستان بریارک درخستی کو نابت ترنبیلن بارگیری به پترول د نافچین دبن دست ریوبری خاصری و درباس به جبلی ترنبیلن رژیم سوری فرمانداری گشتی یا هیزن اسایشن روجاوا دریا داخویانیا که دا دیار کرن کو نابت ترنبیلن کو پترول بار دکن د کانتون جزیره دا چنو هاتنه بکن جبلی ترنبیلن کمپانیا سادکوب یا رژیم سوری لباجار عفرین هجمارک ریخستن جواکا سیویل ج باجر لریا داخویانیه که دا بانگ لریوبری خواستری کرن کو چالاکوانین کو گرتنا سربست بردن د داخویانی دا هاتیه کو اوج ریوبری خواستری دخوازن کو لیکولین لسر وان چالاکوان وره بداوی کرن او وان سربست بردن د داخویانی دا هاتیه کو جبر هجمارک جنجی د نافگرتیان دا هنه دوا وان بردن بیکو دست دریجی لوان واره کرن جالیه خو و هیزن اسایشن عفرینه 10 چالاکوان جواکا سیویل سربست بردان او چالاکوان بناو جوین احمد کو د کوملای بوهار دا کار دکر گرتن او هین 11 چالاکوان دنجی د زندان اسایشان دا گرتیمانه هجای گوتنه کو بریا دروجان هیزن اسایشن عفرینه 20 چالاکوان جواکا سیویل ین لگل کوملای بوهار کار دکرن گرتن بیکو صدما گرتنا وان به دیار ببه بله تماشاوان هجا جبور راوستانن سر او بویرن لروجاوای کردستان امنها برای خوابدنا باجار تلتمره برز اسماعیل گرو اندام پارتی یکتی لگل میا برز اسماعیل تو بخیراتی و بولتنه هجمارا کشتیان هجمارا بریندارن ای تحقیقن تلتمره گیش نکو دستی وقت انتظام دقیقه تقییم که بود نه برای قضا تقییم كشتيها بون حيا انا جي بله كتب مراهن دي كاري وبدون قاعده بكين حيا انا بالضوالد برز اسماعیل ببورینا جبر توریا تلفون انکی لاوازم دخوازن انکی کتکاری بی دنگ زلال بیجیم دنگ خوشکشتر نبیستن تمام حجمارا بله وكشتيها هنا مدياري الجنه يعني كشتي فوق هنن بريداجي هنن سكواد بريداجي خالد دربيتي وعامدي وخامس لونن بله بله خویا یکو تلفون آلیکاریا منا که گلکس پاس اندام پارتی یکتی کشتل تمر الگلمه بو برز اسماعیل گرو لباجار کوبانی ج ده دانه ایواری و او تا ایرو دانه نیورو فروکین ناس لسر آسیمان باجر هلان دکرن و حتی زانین کو بارگه داعش لدر دورا باجار جربلوسی آرماج دکرن نوچگیهان اورینت نیوز لباجار کوبانی دا دیار کرن کو ده دانه ایواری او تا ایرو دانه نیورو هجمارک فروکه لسر آسیمان باجر او گندوار و هلان دکرن بیکو ورزانین بی او فروکه ین هفگرتن ناونتوی بون یان جی روسی بون نوچگیهان مدازانین کووان فروکیان هجمارک جبارگه داعش لدردورا باجار جرالوسی توباران کرن او دازانین کو هجمارک جچکدار داعش دوی توباران دا هاتنا کشتن او هجمارک ترنبیلن همان ریخستنه جی تک شکاندن دهل باجار قامشلو مانگرتنک لدیجی کریان ریوبری خواستری درکتن و علیگرین انا کسج آلی خواه دروشم لدیجی ریوبری خواستری هلدانه و جناوان خواستن که دو جکریارین خواه برده دهل باجار قامشلو بسادانج علیگرین انجمن اجتماعی کرد سوریه مانگرتنک لدیجی کریار و بریارن ریوبری خواستری و رژیم سوری لخچرای علف لدار خستن اوتی دجی آلیگرین انجمن اجتماعی کرد سوریه دروشمن لدیجی کریار و بریارن ریوبری خواستری وک لشکریان چار ایدئولوژیا کورسن خواندن هلدان جالیه کی دن وجی آلیگرین انکسه دروشمن لدیجی رژیم سوری جی هلدان گوگرتین کرد لجم خبرده او جدف سیاست خویا لدیجی مافی مروان جی برده جالیه خوب سروک انجمن اجتماعی کرد سوریه ابراهیم برو گوتنک لسر زحمتین گو ملت کرد لهر چار پارچه کردستان تدجی و آماجه کر گو آنها به هزاران زاروکین کرد دمال خود بخوندن مانا و اویک به صدما کامپلوی که دنابرا رژیم سوری و پیده چه بویا برو هیویا خو آنی زمان دا گو او آلیم به گوان بناو بکا جکریارین خو بگرن
û dîsa berjewendiyên miletê Kurd bidin ber çavê xwe da got dest bi guftgoyan bikin. لهين ملتي ما لكردستان ايراني لكردستان تركي لكردستان سوري دبن ايش وزحمه يدي وقالك تشتي خراب بحق ملتي ما دبن هين خورتين كرد لمهاباتي وسنندجي والحرب جاركي لكردستان ايراني بدار بدبن وتين اعدام كرين لسر دستي نظام ايراني وهين ملتي ما لنسيبيني ولديار بكري ولواني والحردري هين ايش وزحمه يدي لسر دستي دولتها تركي دبينه ليه ام هين د كردستان سوريا دجي بپشتي 5 سالا جوي شورشه هين او زحمت يما سبك نبونه تبي امكاركي قالكي باش وقنج دكن جبو ملتي خوا لايرو ام نزانن ام تشش زاروك خربيشن او زاروك مي جبت هزارة زاروك كردا ايرو مؤامرات لسروان بو بي خواندن مان دبي سالي دي ام انهان يزيكي نيبي سالا خواندنه دبن وزاروك ما تبدت هندرا رونشتيني لمالي رونشتيني او مؤامرات ناف رژیمه و ناف اداره د چيبو جبوت گرتنا مدرسه و دور خستنا زاروکین کردا جخواندنی هێژای گوتنê govmeha ku nîve li ser destpêka mangirtinên enekese li dijî kiryarên rêveberiya Xweserî derbas dibe û ev cara yekemîn e got asayîş dûrî wan dikevin û bê nakokî mangirtin bi dawî dibe. لی باکوری کردستان نافچه نسیبین هاتا را گهاندن کل ناوا کلانا چاقچاقه دانه و سبه تقینه کی دجوار رودایه. توره نوچه آن جباجار نسیبین دانه دیار کرن که ایرو سبه بمبه که ماینکری لکلانا که باجر تقیه لیت زیان نگیشتنا ولاتین کرد و تن زیان مادی بون. جالی خواه هزن اولکاری ترکی بتوندی مالو آواهین باجر گل باراندن به مبستا که ترس تخین ناوا ولاتین کرده دا که جمالین خواه درد کهون. ده همان دمه ده هاتا را گهاندن که ده تقین ده آن ده قداغه درکتنا در و یا داوی ده که چه روژان دوم کر 5 ولاتین کرد جالی هزن ترکی و هاتن کشتن. د سردان خدا یا بو ترکیه سروک هریما کردستان مسعود بارزانی پشتی کو رایدارین ترک را رونشت جوینک بینونرین پارتیا دموکراتا گلان درخستیه. پارتیا دموکراتا گلان و دریا داخویانیه که دا دیار کرن که جوینین وان لگل بارزانی لسر پیشکتنا نافچه و روشا که لسوری تیدا در باسته به و پیواندین کردان بون. جالی خواه سروک دیوان سروکتی هریما کردستان فؤاد حسین دا زانین که جوین وان لگل هدفه بو اپراسیون آشتی لباکوری کردستان بو و آنی زمان که بارزانی سوز دایه هدفه که دی اوی آلیکار به تا که کشتن وره راوستاندن و اپراسیون آشتی پیک وره. هجای گوتنه که سروک هریما کردستان مسعود بارزانی و گریا هریما کردستان و دریا بالا فرخانه هولی رواجی گهشت. دوه سروکی هریما کردستان مسعود بارزانی بسردانه که فرمی گهشت انقرای و دی دستپیک دبرای دارین ترک رونشت پیشتر سروکوماری ترکی رجب طیب اردوغان پیشوازی بارزانی لکوشکا سروکاتی انقرای کرد و جوینک ناوبره هر دو آلیان ده دوری چاوین راگهاندنی لدار خستن و دمجمیره که جویناوان دوم کر بیگو انجامین جویناوان ورندیار کرن. لآلیه که دن سروک وزیر ترکی احمد داود اغلوجی پیشوازی سروک هریما کردستان لکوشکا جانکاریا کر ده هفدیتنه ده اغلو کیف خوشیا خواه بو سردان برزانی بو ترکی آنی زمان و دا زانینگو آرامی هریما کردستانی گرینگش حکومت ترکی را. اغلو دا زانینگو دوه انقره و هولیر آلیکاری هف بکن دا گو شر ریخصنا داعش بکن جبر او ریخصن دجمن هر دو آلیانا. اغلو دومانت و بحثا پرورده ارتشا ترکیه بو هیزن پیشمرگه کر و گوت دی او دوی کاری ده بردوان بن. دی داویه دا اغلو پیروزباهیا برزانی بو رزگار کرنا باجار شنگالی کر. هیجای گوتنه گودما اغلو پیشوازی برزانی کر آلا کردستان با آلا عراقی را هاتو بودانین. ده همان دمه ده جدره کی نیزی سروکاتی هریما کردستان دا دیار کرن. گو سردان برزانی بو ترکیه دا گو هفگرتنه که لدجی ریخصنا داعشی آوا بکن. ویژه دری گود گو آرمانجا سردان دا گو هیز کرنا پیوندین آبوری و سیاسی دنابرا حولیر و انقرایده به پیش بکوه. دیدما گو آلاوین ترکی را گهاندن گو دی غازا هریما کردستان جدویلا غازا روسی درباسی ترکی ببا و دی دریا ترکی رجی درباسی اوروپای ببا.
همان جی دری دازانین گو مجاره هری گرینگ گو برزانی برایدارین ترک را گوتو پیش کر او بو گو لسر آشیتیات نابر حکومت ترکیه و کردان دبو و جوان خوست گوت اپراسیون آشیتیه دا بردوان بن هر وها برزانیج آلیین ترکی خوست گو درین آلیکاری لباجار کوبانی و عفرینیه بکن دا گو قریبن آلیکاری روج آوای کردستانی بکن هن چاودرین سیاسی سردانا برزانی بو ترکیه به گرنگی دنه رخینن و دبیدید پیش روژه که نزیک ده انجام سرداناوی ورن رونی کرن جه آلیه کی دن و جی گلک آلیین کردی رخنیان بو سردانا برزانی کرن و لگوری وان دبی چاوا برزانی سردانا دجمن کردان دکه بله تماشاوان هجا جبو راوستاندن سروی مجاره مجارا و دنگا سردانا برزانی بو ترکیه منها برای خوابدن هریما کردستانه و الگلمه روزنامه‌وان و نویسکار برز حسین عمر. برز حسین تو بخیراتی و بولتنه و دنگا برزانی و دنگا سردانا برزانی بو ترکیه لکولانا کردی چیه؟ بله شف باش بگو من سردانا سروک هریما کردستان مسعود بارزانی بو ترکیه سردانک زور گرنگا همو آلیین سیاسی آلیین سازیین جواک الویدره سازیین آبوری و سردان به شیوه کی بلند دنرخینن بری هر تشتی استخوازم بیجم کو سردانا سروک هریما کردستانش بو ترکیه و جاره هر برجی امزانن کو سروک هریما کردستان الگلک ولاتن دنیای وک سروک دولت سر بخوت پیشوازی کرن ترکیه جی جاره کمینت سردانا کفرمی هریما سروک هریما کردستان ده یعنی هموشان ده گوش جباشور کردستان چونه ترکیه جاره که علا کردستان بشویه کی فرمی لکوشکا سروکات یا ترکیه هر وها کوشکا سروک وزیر ترکیه هلدان او تشتك سمبوليك گلکی مزنه او ابرا کرنا آستنگه کیل پیشیا تحفظات ترکیه جبو اکر سبر روجه دولت کردستان هاتا راگهاندن او آماده کرنج رایا گشتیره سردانا سروک هریما کردستان سردانا که زور گرنگ بو بلکی سردانا هری گرنگ بو دناو سردانوی جبو ترکیه دا و او یک نتنج آلیه کردی و هاتا نرخاندن هل آلیه ترکیه و گلک جافدر و گلک شوپینری ناو دولتی جی سردانا برزانی جبو ترکیه بگرنگیه که مزند نرخینن. بله برز حسین اردوغان لوی باره دبیجه کو باوری به گل کرده یا گلو لوی باره و گل کرد چاوا باوریه به اردوغان بکده دما کو هجمارک باجارین باکور دبن آگره آکا پیدا دجی. بله باوریم ده او یک انجامین سردانا سروک هریما کردستان بوج با ترکیه کو جبلی گلک دوسیین زور گرنگ وکا مثلا روشا سیاسی هریمه ناکوکیه ناو دولتی و هریمی اکو اشکره بونه بتایبت ناورا روسیا و ترکیه ده و هوالبند ترکیه وکا مثلا انرژی وکا دوسیین آبوری لید باوریم ده یک مجارین کو کارودان سردانا سروکاتیا سروک هریمه بو ترکیه اشکره دبه کو او داخیانین هنکی وکا اردوغان خواست داری جاره کدیل پیش دوسیا پیواژویا آشتیه وکه یک امدزانن کو سروک هریما کردستان جبلی رایدارین هری مزن دو ترکیه دل گلشان دکه هدا پیجی جویابو او رونشتن جبوی کو کا جاره کدیوره بحث کرن کا در فتا وکرنا دریه پیواژویا آشتیه جنو وهید باوریام دا او داخیانیا اردوغان بخود بن باندورا سردانا سروکاتیا هریمه بو و ام تفزانن گو سروک هریما کردستان تشتکی کوش دستوی هاتی تقصیر نکریه جبو کو پیواژویا آشتیه دنا برا گله کرد و گله ترکیه دل لترکیه سری بکوه امزانن ناف چند مه بوری ده تایبت دما هل بجارتنا ده پیواژویا آشتیه راستی آستانگه مزن هاتبو کتبو بن مترسیه ده سردانا سروک هریما کردستان ویواته جی خالک گله کی گرنگش بو هر چهار پارچه کردستان جبر کو باکوره کردستان ام تفزانن پارچه هری مزنه و پیواژوین کوته ده چه ببنش تواهی کردستان را زور گرنکن باوریام ده افجی یک انجام سردانا سروک هریما کردستان بو ترکیه بو افجی گرینگیا سروک هریما کردستان و گرینگیا رولاوینا نتنه لعراق و باشور کردستان التواهی روجلاتا ناوین و بتایبت درباره دوسیین هری آسه هرمه دا دیارت که. بله برز حسین لفی باره هین آلیین دن بحثا ویکت کرن کو و باندورا و سردانه جی لسر رجاوه کردستانی هبه بتایبتی جی دما کو مجار عفرینه لانقره هاتا گوتن. ده تخمینه تدا هریما کردستانی لفی باره چه کاره زخته فشاره لسر ترکیه بکه دا کو درین مروانتی درین آلیکاری رجاوه را ببه؟
دەما کۆم بەحسا ڕۆژئاوای کوردستانی بکن یەکسەر دەوێ ئەم کۆبانێ بێنە بیراخۆ چاوە جارە یەکەمین دو دیرۆکێدا سەرۆکی هەرێما کوردستانی بە بریارەکە کۆ ینی مەزن تێنرخاندن کاری بوو نەتەنێ ئاریکاریە مرۆڤاهی و ئاریکاریە ئابۆری و ئاریکاریە سەربازی بگهێنێ ملەتێ کۆبانێ و شەروانێن کۆبانێ بەلکۆ ناو سینۆرێ سێ وڵاتارە گۆ فەرمی ئەندامندنەتەوەی یەکبووی دەکاری بوو هێزەکە پێشمەرگا کاریگەر بشێنێ ڕۆژ ئاوای کوردستانی بشێنێ کۆبانێ تەواهیە دنیای زانێ و تەواهیە ملەتێ کوردزانێ کۆ ئەو هێزا پێشمەرگا ڕۆڵەکەوەی مەزن هەبوو کۆ داعش نکار بێ باژارێک کۆبانێ تمامەتی داگیر بکێ و ئەو نادەست پێ کاشکاندنا داعش هێبوو ڕۆژئاوای کوردستانی ژخالا دەست پێکردنێ کۆبانێ سەرۆکی هەرێما کوردستانی سەردانا خۆدەش ڕۆژنامەڤانە ڕەگوت تشتا کۆمەش کۆبانێ ڕەکری ئەمێژ ئەفرینێ ڕەجی بکن ئەڤنامەیەکە گەلێکی واتەدارە ئان کۆ سەرۆکی هەرێما کوردستانی نەتەنێ بەحسا ڤەکردنا سینۆران پێش کوردی ڕۆژئاوای کوردستانی دوارێ ئابۆری و وارێ ئالیکاریە مرۆڤاهیدا بەحسکریە ژبوولۆ بهتر سەرۆکی هەرێما کوردستانی وێ وێ نامەیە وەختەی مەترسیل سەر کوردی ڕۆژئاوای کوردستانی هەبێ ئەو ئامادەنم برێز حسێن هین ئالی بەحسەوەیەکت کەن کۆ vê ev nêzîkbûn di navbera Tirkiye û Herêma Kurdistan de wê li ser hesabî PKK be li ser hesabî têkçûna têkiliyan di navbera PDK û PKK be li hember vê yekê jî hinek dibêjin ku ev ya vedenga ketina firokaya Rûsîye li texmînan te da vê carê Kurd wê careke din bibin qurbaniyên berjewendiyên navnetewî Di baweriyemda ev şîroveka dûrî rastiyeye hiç nêzîkbûna Herêma Kurdistanê nêzîkbûna Herêma Kurdistanê ji Tirkiye tu cara li ser hesabê beşekî dî Kurdistanê nehatiye li ser hesabê hêzeke diya siyasî nehatiye dunya tev dizanê Kurd tev zanin PKK bixwe zanê ku serokê Herêma Kurdistanê gelek arîkarî ji PKK re pêşkêşkiriye gelekî kêlek PKK sekiniye gelekî bizav û hewl dane ku pêvajoya aştiyê li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê bi ser kevê ev xwe di berjewendiya PKK de ye سەرکردەین PKK بخوا ڕۆلا سەرۆکەی هەرێمێ گەلێکی بەرز دنرخێنن هەدەپە ڕۆلا سەرۆکەی هەرێمێ گەلێکی بەرز نرخێنن و هێڤیکردن و ئەنجامێن ئەرێنی هەبن سەرۆکەی هەرێما کوردستانی بەر ئەڤنا زەلال بێ توشتێکی سەر حەسابێ بەرژەوەندیە ملەتێ کورد باکرێ و کوردستانی ناکێ سەرۆکەی هەرێما کوردستانی ئەکەر ji destê wî werê ئەکەر karibê careke dî pêvajoya aştiyê li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye vegerê li ser sika rast got berjewendiya her du mileta de ye got berjewendiya tevahiya miletê herêmê de ye serokê herêmê wê texsîr neke lê hiç tuştekî ku ziyanê bigihênê PKK yan bigihênê aliyekî siyasî yan jî beşekî ji beşê Kurdistanê serokê Herêma Kurdistanê nake serokê Herêma Kurdistanê nedûyî mewqeî de ye serokê Herêma Kurdistanê et tenê bibûre serokê Herêma Kurdistanê niha yek ji fakterê herî mezin roj hilata navîn de ye em baş zanin berî ku herê Tirkiya serdana Erebistana Siûdî kirbû nava her du serdana da opozisyona Sûriye hatibû cem dosyeyên roj hilata navîn vêga bê serokê Herêma Kurdistanê nayêne behskirin biryar têden nayêne standin serokê Herêma Kurdistanê qet nakeve wî aliyê ku zirarekî bi aliyekî Kurdistanî bike yan jî partiyeka Kurdistanî bêşe. Birêz Hesên dipirsa min Dawîd li berova jî van dosayên her sê parçeyên Kurdistanê wek Başûr, Rojava û Bakur. Li hember vê yekê ragihandina Kurdî û berpirsiyarên Kurd tu guhdanê nadin rojhilatî Kurdistanê me gelo zehmetî û êstengî û êş û awazên hane ku rejîma Îranê bi ser Kurdan ve dike li wî parçeyî nehin dike. بێگومان ملەتێ مەی کورد ڕۆژهڵاتی کوردستانی ئازارەکە مەزن ji destê desthilatdarên Îranê dikişînin lê taybetmendiyeka pirsa Kurdî nihal rojhilatê Kurdistanê heye em tev dizanin ku bûyer li Bakurê Kurdistanê germin Rojavayê Kurdistanê di nav welatekî de ye got şerê navxwe ev 5 saletê de berdewama şerê rasterast neqebêna hêzê Kurdî û Daişê de heye li Başûrê Kurdistanê êrîşa Daişê hûn dizanin ku rûberna fereh ji wan herêmê ku berê bin destê hikûmeta Iraqê de bûn Daişê girtin Başûrê Kurdistanê mijûle bi vegerandina wa beşekî mezin vegerandiye hinek maye vedgerênin an ku bûyerên
پێشهاتەیەن سیاسی و پێشهاتەیەن عسکەری باکوڕی کوردستانی و ڕۆژئاوای کوردستانی و باشووری کوردستانی گەرمن ئەکەر ئەم بەراورد بکەن بە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی کۆنها وەکە ئەمزانن وەکە ڕاوەستاندنێکی شەڕێ چەکداری لێ دەرێ نەمایە شێوەیە خەباتێ شێوەیەکی دیل ڕۆژهەڵاتی کوردستانی تێکردن ئەف گازن بەرێژ دەهات دەربارەی ڕۆژئاوای کوردستانی دەژی کۆ گوهنادن مژارە ڕۆژئاوای کوردستانی لێ دەما کۆبوویەر ڕۆژئاوای کوردستانی گەرم بوون و پێشهاتەیە گەرم بوون هەموو کورد ئیرۆل هەموو جیهانێ پرساوایەکێ و مژاراوایەکێ ڕۆژئاوای کوردستانی و چارە نووساملەتی کورد ڕۆژئاوای کوردستانی ئەف بۆیەرێ بەگرێدایە نەکۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش بیرا کەسی چووە یانجی قیمەت ژێرە نایەداین بەلێ کوردستانی بەرێز حسێن عەمەر ڕۆژنامەوە نویسکار گەلێک سپاس بۆ دەم و بەشداریەتە. بەلێ تەماشەوان هێژە بولتەن بەردەوامە لێ پشتی ناوبەرێکی. سەرۆکوەزیرێ کەنەدا پێشوازیە پەنابەرین سووری دەکەوت دەبێژە تجوداهی دەناوبەرە پەنابەرین سووری و وڵاتیەن کەنەدیوانینە.